Okay, thank you very much for that. So we're having a discussion, colleagues, exchange of views with the Central Council of Yazidis in Germany. از سلاو خود دادم هر میوانگی هر بجدروانگی تشکیلات زیدای بونا ازدیا اوش آلی ازدیا واحدیه تشکیل کرنه او کارو خباتکی بربجابش آلی و تشکیلات واته کرنه ناو ازدی و ازدی خانه پشتی فرمانا 2014 لتمامی دنیای بیلا بویه اف ملت اف دین و دیانت برچاو دنیا پیشکتی هاته قرار کرنه ازدی لدنیای بیلا بونه دیاسپور ازدیا لارمنستان کرجستان روسیای ولات اروپای امریکای و کانادای هنه چیروکا قیزا ازدیا نادیا مراد تجارا بیرا من ناچه اف بویه گوود که دخوازه دنیای بده حساندن چه هات سری ازدیا چه هات سری ازدی خانه او پاراستنه که ناو نتوی دخوازه وکی ازدی بینه پاراستنه ام دخوازن وکی دایش بر دادگه ها سرد و راست به سوجدار کرنه حتی نها نزدیکی 4000 ازدی بندست چاتن دایش دانن he goren komitene vekulaندنه اف هر تشت کرکی به دوکومنت کرنه و بدنه بر دست دادگهین مرواتیه دنیا پیشکتی دولت دموکرات کرک بدنگ نمینن پشتگری و آلیکاری بدنه ازیا بونا دا چکرنا گوندو وارد وان که ازدی بکاربن وگرن سر آخ وار خواه قدیمی از جرک ادن رازی بونا خواه مزن علامی برس ارتاج و برس مروان دکم Marwan Sabri Badal, who's going to be the first speaker, then I'm going to hand over to Dr. Irfan Altay. So Mr. Sabri Badal, the floor is yours. بناوی خود اوطاوسی ملک سروک و اندام زور برس کمیسیون و نوینرین زور برس گهدارین هجا از مروان صبری بدل سپاسیت خواه آراسته و دکم و گلکی بختورم کو و اف درفت دایا ما بکاربن السر درد ملت خواه خبر بدم اوسر 4 سال و نیوایا ملت ما السر جاده و کولانا بی جیهو بی واره بمخابنی و اجبر کرتیا وقتی مناوی از کاچه هاتیا سری ما هموی بین زمان وقت تیرا مناکا ریخستنا تیروری به وجدان به روشت اب هزاران ملت ما کشتن اب هزاران ملت ما رواندن اب صدن هزاران به جهو بیوار هشتن الچرخ 21 دا اواب سر ما ایناین چجارا الخیالا مروفا دجی چه نبوبو لی افسر ما هات بس وان حسابا انسانتی نکربو وان حسابا انسانتیا جهانی ندکر کو اف هواني وظلم قبول نقرن ولدجي ساكنين هر روج دسبيك دا بتايبتي هف بيمانا نيف دولتي السر آست سياسي وسربازي
الهوارا ازدیا و شروان دوان هات و داعش ناف برن سر اردی ازدیا چو جارا چک ندیتین مجبور بونا چکدار و بونا فرمانده سربازی از یک جوان مروفای ما کوبری جینوسایتا 2014 جیان خوا سبیل ما کار سیاسی و جگداری و سربازی نکربو بس ما ترسی و قرکرنا ملت ما از نچار کرم بوما چگدار و بوما فرمانده سربازی روشا ملت ما ایرو مجبور کرم بکم ناف کار سیاسی چنکو از الوی قناعت ما چارەسەریە کێشە ملەتێ ما بتنێ ئەبڕێیە سیاسەتێ و ئاشتیە و ئیرۆ ئەس داوای ڤر کریمە وەکە یەکی شنگالی ڕەوشە ملەتێ خوا ژوەڕە بیژم داخوازێ ملەتێ ما چینە پشتی ملەتێ ما الوڵاتێ خۆدا پەنابەر بووی و ئەڤە 4 ساڵ و نیڤە الجیانەکە گەلەکە خراپدا ئەزجی ئەم چوو گاڤە ئەژ ئالیێ جیهات تێ شۆ لە ژێڤە نابینن و بڤێن ملەتێ ما بزڤڕینە سەر جیه و وارێدوان ئەڤ ڕەوژی مە گەلەکێ غەمگینت دکە ئەم گەلەکێ ئەت غەمگینن ملەتێ ما ئێ هەری بترێ قوربانی دایی بەلێ لوبیا وان الوڵاتێ واندا نینە ئەم مخابنی ڤە دبێژم ئیرۆ جیهێ وانێت هەکە هاریکاریە داعش کرین بووینە هاریکارت گەل داعش دێ ئێتە ئاڤاگرن و جیهێ ئێزدیا وارێت وان ناینە ئاڤاگرن ئیرۆ الهەموو دەڤەرێ شەر تێدا چێبووی تێدا دایلۆگ تێدا گرن لێ بتنێ لەسەر شنگالێ نا ئیرۆ هەموو ئیدارێت دەڤەرێت شەر تێدا چێبووی زڤڕینا دەڤەرێت خوا بەس شنگال بتنێ نا ئیرۆ هەموو دەڤەرێت عێراقێ اج یک آلیوا تینا پاراستن یانش آلیه یک هزیوا تینا پاراستن شنگال ابدهان میلیشیات تیدا هنه گوهداران هجا اندام و پرلمان و نوینر و کمیسیون هجا از خوازم پیوا خوا افسه دا خوازیت ازدیت شنگاله بگهین ما وا یک دخوازن بزورنا جی خوا اب هزاران ازدی اجبنی جیای شنگاله برندان و ازدیت پنابر بوین اج دروی شنگاله جی ادخوازن بزورن ولات خوا آوا بکن بس وکی اب هاریکاریا و ما داعش آلیه عسکری و روخاندی دیسا امد حوجی هاریکاریا وینا هتا بزورنا ولات خوا اف زوراندن جی ادوید هاریکاریا حکومت هریما کردستان و عراق به بی برجواندی سیاسی دام کاربن شنگاله آوا بکن تشت هری پیشی هتا ام بکاربن بجین ادوی تشت بنگهی بین آواگرن وکا خسته و مدرسه و آب و کهرب و وارگه دو هکا ازدی پشتراس جیان ببن ادوی پاراستنا وان ابدست وان بی اب رسمی السر که داره بی نگرنگا تشتی گرنگ اوا هفهاتن ابریا آشتی دبی ادوی اداره شنگاله الدست ازدیا دبی
هەلبەت ئەمت خوازن ئاشتی ناوبەرا مە و دەر و دۆرێت مەدا چێ ببێ. سێ ئەزش وی وڵاتی ما ئەزت خوازم vê bova bêjim ew aştiya ebzorînî bê nabêta aştiya esas û bingeh. Aştiya bê heq û hiqûq çê nabit. Heta aştiyekê çê bikî divê hiqûqê êzidiya bête standin. Dubara ez li wê qenaetê de ma ku jiyan naytemeşandin bê aştî. Rêzdaran, li dawiyê dibêjim harîkariya me bikin dam karibin jiyanê û aştiyê bibne welatê xwe li gel rêz û silav û supasiyet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder der Ausschüsse, auch ich möchte im Namen meiner Organisation in Deutschland ganz herzlich für diese Einladung danken. Nach 4,5 Jahren eines Genozids an einem Volk im Irak اجید خازم سر تشکیلات آخو تشکیلات زیدای که پشتی فرمان 2014 که گلک کار و خوات مزن جعالی ما و حاتیه کرنی دا اف کمکوژیا ازدیا و اف گینوسید ازدیا که لتمامی دنیای دا بلا بیه راست دالی که و گلکی دل منتشینه دالی که و دا اشجار نشاد بم که جعالی گلک دولت دموکرات و جعالی مرواتیه و که پشگریت دنیا ازدی و ازدید خانی دا dass ich Ihnen sagen kann, es gibt noch Menschen, die sich für Sie interessieren. Ich war 2014, ich möchte, dass das, was meine Vorredner... گلک مالبتن پنابر، گلک مالبتن ازدیا که خوش خوزارو که خواه براو مالبتن خواه دوی گنوسیتی دا وندا کرنه لی جعالی مرواتی و جعالی دولتی و پشگریا ونا هیا. از دخوازم سردسی نقطه خبردم در سال 2014 دا سسی ماه طباخی تشکیلات تسیده پشتی به فرمانه چند جارا چویه لعراقی در 2014 و حتی روژا ایروین افگریدان متوی حکومت عراقی و حکومت حریم می بونا ازدی و ازدید خانه هیا گلک پنابر ما وکی کج آخا خواهد ندر خستنه لی گمانا وانا مزن هیا که به بی اف دم وکی که وگرن سر آخا گندواری خواه Die Würde des Menschen und nicht die Würde eines Nation oder eines Volkes. Seit 2014 versuchen wir mit meiner Organisation كوا اف جنوسايد هات سري ازديادا جالك دولت ديمقراط اشتكريا مادي و جاك و سيلهادان پنابر ما ازديا لتمامية دنياي بلابون از جالك اجارات هاوي پنابر ما ازديا كتمانا و قطو بيجدا هر پنابر كي ازدي هو پنابر خاچپاريس تخازن وكي آخوان و جي و واريوان بتمامي جدست چتين دايش و بيرزگار کرنه و هر و جي و واريوانا بين اوا کرنه دا ملت ازدی دیالوگی تخازن نه تنها تب حکومت عراقی اربا تب حکومت حریم کردستانی لگلک جران دالی هر دو حکومت و او دیالوگ نه قبول کردن دام لبرم تخازن دنگ خوب بگین د حریم کردستانی و ساجی حکومت عراقی دا allen voran die Europäer haben reagiert, nicht nur humanitär, sondern auch militärisch. Das war gut. Das war gut. که ازدید ترسا قرکرنی دانن او هی کارن وگرن سرجی او واری خواه گره که دالی دولت اوروپی و ازدی بین قبول کرنه او هر وسا پاراستنی دان او هر وسا جی او واری ازدیا به چه کرنه و هر وسا دست چاتین دایش بین پاقش کرنه خواستن ما هر مزن اوه وکی آخا ازید خانه
تمامی دست چاتین دایش و پیپاقش کردن و وکی که هر ازدی که بکاره ببدله که راحت وگر سرجی او واره با وکاله خواه بی خوف و بی ترس جیان خو بردوام بکه لسر آخا خواه. Meine subjektive Wahrnehmung ist es, dass dieser Dialog nicht von Gegenseite angenommen wird. Daher ist es natürlich nicht nur die Aufgabe der Europäischen Union, aber insbesondere des Europäischen Parlaments, genau darauf hinzuweisen, weil die Mechanismen, die wir in der Hand haben, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sind andere als eine von uns. متف خاچپاریز جی خبر دایه و هر بس اوجید خازن بگرند سر جی و واری خواه و ترسه که مثلا هر بس دلیوان دا جی هیه وکی که نکارن بگرند سر آخا خواه. پشتی 2 هفته دا از دیسه بگرند عراقی راست مال و ملکی ازدیال برهیه و هدیه دیده چه کرنه لیدیسه مجال پیدویه یا چه کرنه نخاشخانه مکتبه ری او تشتین ماین اویه کلای هی سر درجه کی کلکی نمزه گرکی اف تشتانا به تومری بینه چه کرنه وکی که ازدی بکار بند لکی راحت بگرن سر جیواری خو گرکی پروسسش بوی جیان به چه کرنه. So müssen sie natürlich hier aufgenommen werden, weil eine kollektive Verfolgung ist genauso ein Grund dafür, auch Menschen aufzunehmen. Denn die Würde des Menschen, und in dem Falle meines Volkes, ist es nicht nur, sie mit etwas Brot zu erhängen. Die Würde des Menschen, und Herr Waller hat ja erwähnt, ist, dass sie mit Stolz und mit Würde ihre Heimat wieder aufbauen können. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir alle gemeinsam anpacken. Und genau das ist der Punkt, dass diese Menschen mit Würde, mit Stolz in ihre Heimat zurückkehren. Ich habe mit vielen Jesiden und Jesiden gesprochen. Ich habe im Übrigen auch mit christlichen Minderheiten dort gesprochen. Auch diese Menschen wollen in ihre Heimat zurückkehren. Aber wenn der Druck so hoch ist, wenn ein vermeintlicher Konflikt nicht gelöst wird, dann können diese Menschen nicht beruhigt in ihre Heimat zurückkehren. Ich werde in 2 Wochen wieder dort sein. Wenn es mir erlaubt wird, werde ich wieder jesidische Regionen besuchen. Und interessanterweise, und das ist meine subjektive, selektive Wahrnehmung, ich hoffe, dass das nicht so ist, aber meine subjektive Wahrnehmung ist, dass die Region, die Häuser der Tätergruppe aufgebaut wird, aber die Region, die Infrastruktur der Opfergruppen werden nicht aufgebaut. Ich möchte das anhand eines Beispiels belegen. Alle Beamte, staatliche Beamte der Zentralregierung werden verpflichtet, ja sogar gezwungen, wieder in ihre Region zurückzukehren, wenn sie weiterhin Anspruch auf Gehalt haben. Also, ich finde es gut, dass es diese Maßnahme gibt. Aber ausgerechnet in Shingal, in der jesidischen Region, werden diese Beamten nicht gezwungen, zurückzukehren. Also Herr Waddell hat ja gesagt, es gibt keinerlei Schule, es gibt keine Krankenhäuser, es gibt keine Elektrizität, es gibt keine Straßen, die Häuser sind kaputt. Der Friedensprozess muss beginnen. Kommt gleich zu Ende. Aber ich glaube, der Friedensprozess kann nur gelingen, wenn wir alle fertig. Vielen Dank. Herzlichen Dank. که عرفان دم آخر کلام خو در قرار جایی رو مساج و چبو و داخازی و چبو مساج می ایرو پیشتی 4 سال و نیو پیشتی گو جنوسید السر ازدیا چه بوی بدستی و هوانه داعش گم ایرو دیسا بین سرزمانی و روشا ملت خوا گوهی پنابر و روشا و نهات یا چاره سر کرن ما اوانی سرزمانی ما درد و کل ملت خوا
جي دولة أوروبية را 28 دولة كوميسيون وانرا ما آني سر زمان يعني تايبت لسروية أساسية وما رخني خوا لسر حكومتي بغداد وحكومتي أربيل جو راستيجي نقالي كاري إزيديانا يعني شنكايفا يعني مويد بينن جو نقالي كاري إزيديانا ما أو رخني خوا آني سر زماني أفرجه خمجينية يعني أو إنسان إزيدي هم ولاتي إيراقن وهم ولاتي وي ولاتنا جواري وان وي ولاتنا پرچاكش وي ولاتيا گرك تكس آري وان نكرا پیشي بغداد و اربيل سر ازيديا سر تتشتي اتفاق شي نكرنا سر ازيديا اتفاق شي كرنا ودويد دا يك اتفاق بنا يك فكر بنا تا او انسان جو قرباني هري زيادة دانا تا قاربن وگرن ولاتي خوا برون چه وقت فکرن یعنی پارلمنت اوروپا و توایی جهان مساج به بیسه یان آلترناتیوی تشتراوی هبت راستی بریا ایرو سر سبی نگ میرو نهاتون کنفرانسه تنه مگلک هفدیتنی تکو تک جمع کردن من گلک پارلمنتر او سروک کمیسیون اجرام رو نشتن اوروپی پاکستانی او اوروپا پرچاکش ولات مایا یعنی اوجی ام پرچاکش اوروپا نه دخوازن السر روشة إزديا بسكنن يعني أفجي جهي أف 4 سال ونيف ومقابل نه إزدي تاني دردو كلا دبينن قالك الولات تجي كر دردو كله شرهنا نيمنا نيم يمنه لبس ديسا جي بشتي 4 سال ونيف جو هي إزدي دمجار دانا أفجي تيوي ديار كرن جو أوروبي راسي خوازن چاره سريه إجبو ملت إزدي ببينن يعني چاره سری که اجبو پنابریا ازدیا و قربانیا ازدیا و مختوریا ازدیا دا ببینن دوی ده حاضرن گلک حتی نه گلک آلیکاریا آبوری دانا وش ایرو پیدا جی ایرو حضورا مجیدا گوتن گو امی هی آلیکاری بدن يعني و گلک پروژه وان گو تایبت لسر شنگال یا اوروپا هیا لبس تشتی او دبیجن يعني مهاتب ما سياسي تونيا ولا جرك الحكومة العراقية تونيا دويدة حكومة العراقية موجودة حكومة كردستان الودينا مجبورة ويا هري تايبت دبيجن نونرين ازيديا جو بيك دنجي او نما وجودن يعني دبي وقت مروف رخنا بكي وغازن اشخالكي خريب بكي دبي اموانجي قبول بكن حتى جو ازيدي بيك دنجي خبر ندن ويك داخوازا وانا يك بي قالك بروبليم ومشكلة ما ظنش مرتشي ببن ام حقيقتك ام نكارن حقيقتي ام بنجلك بكن هون وك سروك سنترال ردا ازديان المانيا هون مساج خود ديلن شبو ملات يعني ايرو جماعت ماجي بيت هماشا بكا بس في كونفرنس وخبردانا و اخافتنا و بس مساج و هون چت خازم بگين ملات وان فقير ما شنگالا كي من ام وقت سروك از وقت سروك سنترال راته 2 سال بهرتي سروك سنترال راته بو راستي حتى تشتيج مهات مت هيلا لوبيتي دا مكر افنا هفديتنا ما بيشيا ولا في كونفرنسي ما بيشيا يكمينا قول اوروبا تشي دبي لما قالك هفديتنين سياسي جبو خير ملتي خوما بيكاني وحتى قو امجمتي مساجي ما قوم بجهن خلقي وبجهن ملتي خوا زانبن قو ملتي ما نتهنيا حتى قو ام كاربن امي دنجي وان امي بجهن خلقي امي دنجي وان بجهن جيهاني بس آلية دا ام ندولة مقاوات زيادتنا اللي بس نتوي معني قو ام بجد مالي خدا رازن برا هيفيا مش ملتي مايا برا بهف بهيفي بي برا خو بهيفي نكي وفي 4 سال ونيف دوباره از دبيجم بسايا اكتيفيستي ازيديان وبسايا مروفي ازيدي چالکوان ازيديان گو 4 سال ونيف روشا ازيديا هيد مجارة دنياي ده يا جهاني ده تايبت يا اوروبي ده جبروي سروي اساسي بو بمناسبتي ديسا جي برس خوازم بيجم ملتي خو بهيفي بن و دستي سري خوب دستي خوب بخورينن و برياغو مروف غازناش خلقي بكي دوی مروف وسا بكي گو جهي غازني نمينه پیشي جهي كونفرنسي وسا دا نبيجن ولا او وجا بيجن ما اون باتفاقن او گلكي گرنگا اتفاق حساس اتفاقي من گلك جارا مدهي بيفيني خود انيا وزديست بيجم حساس اتفاقي ام نمجور حمد يك فكري دبن حساس اتفاقي قبول كرنا او تحمل كرنا فكري مي جورايا دوی محمد فكري هفو دو قبول بكن فكري هفي جورا ام قبول بكن وام قدر قيمت بدن هف
بله دکتر ایفان لیوک امیجن سنترال رات پروگرام و پروژیکت بعد بشاروجه دا هون چه دکارن بیشن یعنی هنر تشتیه ساکون دکارن وکری بیشن چه معدا مرا يعني تاني بروجي ما يجبوش قال يجبو ملتي ما يجدر في ألمانيا إش خينا جو أم دنجي وان أم كل إيش وكل وان أم بيجهن أوروبيا وحكومتي إخوة تشكي دتنايا تشتي قول ويدر إن حقيا قول وان بي وزحمتيا قول وان شي بي ولا با حكومتي بي والله يجبو يابوري إنساني بي أم وي دنجي أم وي روشي أم بيجهن حكومتي إخوان بيجهن أوروبيا بيجهن جهاني البته ما بروژه مازنش بو ازیدین آلمانیا هنا يعني پرورده جهلا پرورده ریخ آواکرنا ریخستنین جوانان ما آواکرنا ریخستنین جنان هنا حتى ما آواکرنا اولدارین ما الالمانیا قام ویده ام اولدارا پرورده بکن و هر مالک جه مدا هر مالک جه مدا گو یک و دو و سه اولدار و قول بیش حاضر ببن اجبر گو ده هر مالک جه مدا گو ام پرورده اولی و ام پرورده زمانی ام بدن بازار و خوا تدويد دا او نبن يعني دوردا تشتي هري حساس ايفن جو ام كاربن الالمانيا ام ببن برشاك جوي ولاتي وام كاربن ام خيرا ولاتي قوم تيدا جيان بن ام بيك بينن وتا او هدي او خيرجي بقهما كاكيل فان استخدم برساكي يعني بشخصي برا بدم يعني هون وك ساروكة سنترال رات منظانن جلك رخنا قريبة هنا مش رخنا دكن وخين جيوان هنا إنسان إيكو دجيبة درت كون وك شركة خازن بكن يعني بخاي زيدينا وانا بفيسبوك هذا وده جلك سر مالبري سوشيالي درت كون وتشتي لايف تشي دكن يعني از جلك وان تشتات همشة دكن وبخا نذكرم سيرفيا كي يعني تلاقي راحت ميزة بكم وجار جار بس ضد ما خدا شما ازدي را جوابات شينا هون جواب فكرن سيرفي برسي ازدي تاني تبيجن من تشرخنا بكن بقاسي جو دعش تعدا وازيت جهانديا ملتي من قارن بجهين من جبر وياكي تبيجن مسر بستا تبيجن مزيوان حفوكم تشرخني وان هبن رخني جهي قد ابن سرسري مسر جافي من وقتی کو ازیدی مرخنه نکن کی مرخنه بکه بر ازیدی رخنه بکن وقتی ازیدی خبری نخوشی بیجن او جدی سرچاوی من وقتی ازیدی به وقتی کو راستیش دل ازیدی به ها وقتی کو سر ناوی ازداتیه بخواز من ریخستنین ازیدیا بکوجن و بخواز من ریخستنین ازیدیا کیم بکن او نرخنه او چاقی دبی نیاری و چاقی ابناف چبی ایگو بیب نیاری به سر مدا ام جیم برسوا نیارتی ام بدنه جبرگو ام ازیدی ام عاشتي خوازن امي عاشتي بخوازن لباس برا حمك از جانب يجي وقتي جو ايريشي نيارتي بين سرما تجاره ما چوك برنادای حردي و ديسا جم چوكي برناد حردي سنترال راجي چوكي برناد حردي وقتي ما چوك بردای حردي ام ناكتن ويري از گلك كي جبا رازيمه اوج دبلوماسيا و زور سپاس وكو بديت ايرو د پارلمنت اروپای دا پرسا ازدیاتی حتی بلند کردن و روش ازدیا حتی گوتو بیش کردن بلی تماشوانه مهجا از دیسا جارک دوباره بکم یعنی دکتر ایرفان ابو خال سروک سنترال رادا آلمانیا سنترال رادا ازدیا آلمانیا و ایرو بخوا ابی عیان کرد سر نو ازدیا لپارلمنت اروپای دا و گلک تشت بینه گوتو بیش کردن باورم که دمک نزدیک دا امی بکار بم بکیشن آلمانجا که هی بلند